Khublai yepi wa ro ki pralok ki wasnyaw suku ya ap ye ki khubor wa phalla ha uni u channel tenne gasngi ki khubor wa phalla wa kwa open snyaw chapi man ki kamni wa pam ki ya u Thawmihlait yong u khynnah hado watkut depte dat ki ya o hado wa yap kat wa ki wa hayung hasem yong uni u khynnah wan dachrai waraki dathang ki ya ka met yap yong uni u khynnah hap chem yung yong kini ki wa emkti wo ten yap ya o te chwa wo sdangi cheki khubor lada mpu u depi u subscribe ya uni u channel snyaw pha ye subscribe wei ngat how to bell wa em hetu khnang wa yopten cho cho phi yo ye ki khubor wa phalla manipur manda uploadi te ton sdangi cha ki khubor kawi na ki jingjia wa phalla hadu kate wa uwi u khynnah chenrang uwa dang khat nyaus nem irta uwa wan na bihar da cha dat o hadu wayap wei da cha pam le u Thawmihlait yong o hadu watkut da ki wa hayung hasem yong ka khanro yong o namo kachan yong o ya uni u chenrang da tip pertu ya o kam u sarap kumar uwa dang khat nyaus nem irta uwa sa wachong ha kachnong re pura rampursha kawahap hapo ka kanti police station katwa kani kachan yong owan dasa ko ha kachnong sor bara wei kini ki arngut chichan to kiwa parajan chnong ya kani ka jingjia dajia ko hadin wachem kiwa hayung hasem yong kani ka kanthai ya u sarap kumar walai ke o hayung yong ki katwa da jor wachrai ki wa hayung hasem yong kani ka kanthai hei wa yo ki ya o da dat dushman ki ya o wei da takha jor o neite I wacha dat o da ong da ka India today hadin wa da yo youtube wa da yap uni u khynnah ki wa hayung hasem yong uni u khynnah da lai attack ki ya ka yung yong ka te ka chan yong o ka yung yong u shushan pande wei da thang ki le ya ka met yap yong uni u khynnah hap chem yung yong ki ha ka tu kasngi sai jai uni u khynnah da ten yap ki ya o du nei daw wayamaya u wa ka khon yong ki kamte da yap u hajrong imaya Sniaw Maa wei Sniaw aya upli wa hajrong wacha dat dushman o da a ki le saya u Thawmihlait u yong o wei da ten yap ki le ya o kam waman katte da dep ki ule ya ka postmortem wei daw pentip cho cho ki ye rukom takha yong uni u khynnah hadin wa da mi ka report da ong da u Rajesh Kumar u superintendent police ka Muzaffarpur da le ki le ya ka FIR hajrong ini ijia wei kam wadang le ki ya ka takit ki pulit da dep ki wo kem ya u Shushan Pande uwa emkti wo penyap dushman ya u Sorap Kumar lengut won ki bru watip pertuj kam u Ashok Thakur Ranjit Kumar wa u Mukesh Kumar le da kem ki pulit ye ki neida wa emkti ki udatmo ya ka yung yong uni ubru watan yap ya uni u khynnah kam waman katte ya kani kachnong kawada jia kamni dale patrolling ki pulit yaka neibha wating ki boyi ki uya auri aura kamchi benta wo yada neini ijia dale ki da ka patrolling hapo kachnong kathaw kam kitre wakha manda chem ki ya uchanrang uwam tipmit ki walai ke o cha ka khon yong ki na aite chrai bai ki se tangwa mto wan udat dushman ya o kamni wei kini ki bru mto hi du udat ki o le wei wo a ki ya u Thawmihlait u yong o wei wo penyap ki le ya o hado kat won snyawar ai ya uni u khynnah wa ki wa hayung hasem yong o du nei bha walai ki khanro hi e o kat de ni bat mo ipen chitom ya o a ka parthai ka ni sngi kut jaj hi e ki jingjia u snyaw I te du kini don hi ki khubor
wakwa open sniaw chapi negasngi yigi Khubor the boys wakut Khubor yepi waro sniaw bha ye subscribe your new channel khnangwa yopten cho phiyo yigi Khubor chibon sngi wasuk comment yepi waro